megalayapost.news. Confederation of Khasi Jantian Garu People North Khasi Hills District mentagasngi kalalit bani kendu sendannya kakong birani Additional Deputy Commissioner Kariboy District banai tidak dorkas bandawa banweng no ne kendria no syakwai pat kejaka ya ka kerdop GST ke badan haumling Riboy District habo crunch kilat patai khobor nakaliang ba Ricky Majau Secretary ke FKGGP North Khasi Hills District barhakajing don lang ba banroy walang Information and Publicity Secretary ke North Khasi Hills District lambat kidkhon ulong bagatay ka kerdop GST haumling kapentut ya kalet kawan kipaj ba khamtam kumbakalong menta baga jingsna surok kadang ya cha hakate ke jaka katega kerdop kalabu jinge bajing ma shikadai ki pajba balet bawan namar ka jingyang kitrong kamtam ka jingja accident ki bajuja hakate ke jaka badawa banweng no mardor na kate ke jaka menta ka singi ngina kaliang ke FKGP North Khasi Hills District harangkat bat ka Nongpok Circle bat presiden Nongpok Circle bat presiden Jongkok Mi Circle ilaiwan menta singi ban bu ke dorkas ha i additional DC ibadah pej apa ke district administration halor ka katei ka check gate jong ke GST ka jingdon jong ke check gate GST hang tei kelap pentut bahai kali kawan jong kinong lek wan lengba ka jing check iki gitrok bagi peniang ha kitu gilinti dang ha kini khliat tayo kini khliat si ajia bun ki accident ha kitei nomor ba hang tei ketik gilinti keding bedang susna ingina kaliang keseng labu jingtho bagador khas ya apa district administration bakin weng no ikitai ki check gate jeng GST bakin chef no sawai ngim ong bakin penduk pendam sedan bakin bu no sawai gi cakap kam kluy kenang ba kali kawan jong kinong lek ngwan kansuk mar ba ka jingdon ko te ko jabi gi accident na kapor tingi na kaliang kaseng like yo kenduk ya i madam Birani ibadi additional district deputy commissioner i laong hiba insashim kiahi mar ba nakaliang district administrative nak kapor kijutip kijulap hiru kita ki jingja basosi ya accident tang hadang kini kiliat sini kadon tang lam ta kijutut ngate kadon kata kijingya brio kajing sosi mo hari kasem tang ba kajing pelong juki ya ketu saka bikin peniang kali nomor ba hagajing sisa kila long ya naka bor jong ka jing batai jong 10 kot ba ka artikel 21 April arja khanriu la amen ya ka rule ba omsa ya kitrok bakin yang harut di national highway tewat kataru ke GST kadang le kita kadang peniang kitrok harut surok bat kene kon ra jingma kala violation kala violate ya kata ka ijong ka Supreme Court ya ka bill ka balapas ke Supreme Court hak baide bat ka artikel 21 ke balakang ya kitrok bakin yang harut surok nomor ba bajujia kita bajujia nakapor ki accident megalayapost.news